Thokozani bogogo nomkhulu igama Vusi Mabunda umhlabe uMabunda omuhle akacela umuntu ubheka bonke abamcala igojwana lamanzi uVusi Muzi ovusa imizi yamanye amadoda namhlanje uzovusa wakho umuzi yazi ngabuza ebantwini nami ngenza research ukuthi why idlozi lithiwa idlozi liyakushiya why kuthiwa hayi idlozi linokungishiya yazi mkhulu mangicela ngithi ngihlolela umuntu idlozi liyangishiya noma mhlambe isithunywa siyangishiya mangicela ngithi ngiyahlola noma mhlambe yazi mkhulu angazi ukuthi mina ngoba makufika mina ngithatha imali ebantwini ngithi ngifuna ukumsiza umuntu kodwa ngingazi ukuthi lento le engiyenzayo abayifuni abayithandi bese idlozi liyangishiya injalo vele umuntu usuke azi ukuthi kwenzakalani yabona idlozi makusuke kuthiwa ithonga liyakushiya emama ohlola uthi uyahlola hey uchithe amathambo Nkosi yami hey wabize bonke abosigubhu kwela wabize bonke abompondo wabize bonke abomabonda hey idlozi lengafiki chama thambo uthi hayi akuveli next uthi yakhuleka wabize emoyeni moya ngcwele Nkosi yami Jehova siyakhuleka hayi du gcine bese ukhuluma amanga tshela abantu amanga akhona ama reasons enza ukuthi kube njalo ukuthi uthi uyakhuleka isithunywa singihla uthi ushaya amathambo hayi amakhosi angihla bogogo bangihla nje vele nje kube mnyama ngoba ikhona le video ebengiyibhekile yomunye ubaba obiza amadoda so ukukhuluma nabo and then makakhuluma nabo so kuyenzeka kwesinye isikhathi athi ababiza hayi bathi sekumnyama kuhlwile kusebusuku manje athi ababiza hayi kunamakhamera athi ababiza hayi silambile sikhathele uyayibona athi ababiza hayi kufuneka imali mabeze nento so le example yokuthi ithongo vele lifuna ukuncengwa ithongo uma likuphe umsebenzi lifuna ukuthi uphathe lo msebenzi kahle angisakhulumi ngalo muntu engikhuluma ngaye mina la abakhulumayo ngifuna ukusho ukuthi ithongo linemigomo nemibandela yalo ene wena mawumuntu wena othandazayo uyahamba uyothandaza noma uhamba uyothandaza mabuya wenze izinto zakho then expect ukuthi bazofika bazokushiya and mangithi bazokushiya angisho ukuthi mina bazokushiya ukuthi vele kuthiwe wena idlozi likuflathele cha angikhulumi ngokuthi idlozi likuflathele ngikhuluma ngokuthi ngaleso sikhathi leso mase bakushiya basuke bathukuthele then kunendlela wena ekumele ngabe wena ufunda ngayo ukuthi ubancenga kanjani ukuthi mababuye abanye bazothi mina maselenza so ithongo ngiyahamba ngentabeni ngiyazila ngihambe ngentabeni omunye uzothi mina masebenza so ngizila ipartner yami embedweni asilali so 2 ukuthi bakwazi ukufika kahle omunye uzothi maselenza so ngiyahamba ngiyaphalaza ngiyachatha ngiyapita ngiyafutha ngiyageza omunye uthi ngiyogeza entabeni omunye uyahamba uye emfuleni uyahamba uyoncenga emfuleni kudepend ukuthi laba bakho amathongo anjani kukhona laba sentabeni kukhona laba semanzini so wena mele wazi wena ukuthi leli thongo lakho mase likushiya ngaziphi indlela nakhona futhi mele wazi ukuthi wenzeni ngoba awukwazi uma ufika lapha bese ublame wonke umuntu uthi mina angazi ngoba lesikhwameni ngiphesona bogogo nomkhulu ke kwafika umuntu wathi mina mangibulala umuntu so manje mina ngakhohlwa ukuthenga imbuzi ukuthi ngigeze lesisikhwama cha umsebenzi wakho uqala into mangamelanga uyenze akumelanga uyenze makumele uyenze if you know ukuthi sengiyenzile lento engingakwazi ukuthi ngigeze lesikhwama sigeze leso sikhwama
If wena uzohamba wena ulala nabantu abaningi abahlukahlukene vele uzongcolisa ithongo vele lizothukuthela. Uyayizwa lento. If ithongo lizothi 150 ukuhlola or 200 ukuhlola bese wena ufaka abantu bahlole mahala lizonyamalala. Bese thiwa hey ithongo lakho lithanda imali. Cha alithanda imali because umsebenzi wabantu abadala so lizokushiya vele. And ukushiya kwakho ithonga hayi ukuthi likushiya ukuthi liyanyamalala ukuthi liyahambe vele lingabe lisabheke emuva cha. Liyathula bakubheke nje bakubhekile mos. Ngithi bakhona lapha esigodlweni or bakuweva la ukhona. Bathula bakubheke nje bathi yebo kodwa omkhulu. Kunjalo Nkosi yami kunjalo moya oyingcwele. Bayahleka kancane bathi lo usijwayela kabi uyadelela. Bafuna ukuthi ubese uyabancenga futhi. Then kwenzakalani ke kulabantu esibala abazohlola. Umunye baba wathi abalozi mohlola ngabalozi banokuthi bafike bona nani abantu bangaba u10 bona bazikhethele bona ukuthi bona bazohlolela abantu mhlambe aba3 then sizotshela abayodwa ngeke sakwazi ukuthi sihlola uthi yabheka leso sikhathi leso u10 ekseni sohlole 3 bese uthi hayi ngeke sakwazi ukuthi nginihlolele bafethu niphinde nibuye kusasa futhi. So say isigodlo sesiphinduke home affairs ukuthi sithatha nje vele 30 nanoma ngaba u12 start at 8 ngoba sazi le 30 lena iyo last until ngo3:30. So mele wazi ukuthi imiphi imigomo owanikezwa yona from ekuqaleni usathatha lo msebenzi ukuthi la awungeni la awenzi uzila lokudla lokhu. Yabona uma usebenza ngomoya umuntu womoya esikhathini esiningi inyama yenhloko noma ngaba inhloko yani akumelanga ngabuya yidla because udonsa ngenhloko akithi udonsa la emoyeni ngengqondo. So ezinye izinto okunye ukudla kuzokudamage. Zibuza ukuthi why ekuthwaseni bathi ungaphuzi icoke emnyama ungadla ukudla kwangaphakathi straight. Wena mele udle imfino mele udle it's because mele usondeze ithongo lakho. Then mase ucedile ukuthwasa letikhathi ke lapho uzodla amangcemce wakho konke ufuna ukukudla ngesikhathi ufuna ukukudla ngaso. But nawe mele ukukhumbule ukuthi konje mina ngisebenza ngomoya ngisebenza ngengqondo ngisebenza ngekhanda. So ukudla okuzongivala akumelanga ngabe ngiyakuthinta. Mhlambe njengefish. Ikakhulukazi uma umuntu usebenza ngemithi. Thothi akusemelanga udle ifish. Kunenkathi lana mele uzile khona ucansi. Angisakhulumi nje makuba uhamba uyazithola wena nje noma kuphi ulale nje la olala khona. So iba ngenye indlela lapho ithongo liyakushiya leso sikhathi leso futhi lizokubonakala lizofuna ukukuswabisa lizokushiya la khona abantu esigodlweni umuntu acala beke i300 yakhe phansi yokuhlola then bese ke uthi uyababiza bathi no hayi namhlanje. Why? Because abafika ngiphupheni bakutshela ukuthi wena usiyasingcolisa abafika. But then wena ngoba wena uyazi ukuthi akumelanga wenze so then you have to know ukuthi this is time yokuthi vele sebahambisa so isikhathi ukuthi manje nami ngibancenge. If umele ubashiya abantu esigodlweni uhamba entabeni shiya abantu esigodlweni uhamba entabeni ukhuphuka ugijime ufike ukhulume ubatshela ukuthi hayi bogogo ngiyazi ukuthi mhlambe kukhona okube ngikwenzile kodwa bakhona abantu manje lapha esigodlweni engibashile ngicela ukuthi bese niyavula man nivule bogogo abantu bathi bathola indaba zabo ngoba beze la vele bazi ukuthi hayi mabeze la bayazithola indaba zabo abakwazi bajike vele bangasizakala. Then ke lapho ke mangabe yinto abathi yenze le uyabuya ke ukhuluma phansi ke ushaya into zakho ke babizo batshela indaba zabo. So ithongo liyakwazi ukuthi lihambe la bekuma reasons ebekenza ayenza ukuthi ithongo lihambe. Number 1 ungcolisa isikhwama sakho wena uhamba wenza izinto ungabuyi ugeza isikhwama sakho. Number 2 uhamba uhlangana nabantu abaningi mhlawumbe uyalala wena uyalala. Number 3 ukuthi wena kukhona lokudla okudla bekungamelanga ngabe uyakudla ukudla kwenza ukuthi izinto zakho zibe slow ukudla kwenza ukuthi ngathi manje wena
mhlambe uyazicindezela wena. Number 4, ukungahlambuluki wena uwedwa, ngoba vele uma umuntu osebenza ngabantu kumele ufuthe, kumele uchathe, kumele upeyite, kumele uhambe. Lokho okwenzisa abantu la esigodlweni kwavulela amathunga wabo ukubahlinzela umsamo wabo, kwandukisela umsamo wabo, nawe kumele kwenzeke, not because wena ukuthi unabantu wena usebenza ngabantu manje sekumele ukuthi vele urelax nje uhlala uthabe ogogo bazofika mase ngibabiza. Cha, nabo bayekenze ngoba nabo labo bantu njengoba beze la manje babe right, kodwa kwenzeka okwenzakalayo ukuthi bese bayashifta, sekumele wena obasiza ukuthi babuye bathi nemsamo yabo. So nawe lokho obenzisa kona upeyita, ukuchata or ukufutha or ugeza or uhamba emfuleni ukuyophahla emfuleni, uhamba entabeni, uhamba kuyokhuleka, ukuzila, ukudla, vele nawe kumele ukwenze, then lapho ke uzoba right. Kama kusase uYuvusi Mabunda. Ngitholakala eGermiston Egoli ku 084 972 9634 084 972 9634 for ama bookings. Ngiyabonga kakhulu for ukusubscribe. Mangabe usengaka subscribe, ngelo subscribe. You can also bench watch ama videos adlulile. Sina over 90 videos esiwenzile. So ngiyabonga kakhulu support yakho, ngiyabonga ukuthi ifamily yakhula, ngiyabonga ukuthi niyangithemba, ngiyabonga ukuthi niyangithanda futhi nami ngiyanthanda ngenhliziyo yami yonke. Thokozani.